5 o'clock. Next share Street Life on Angelic TV. Now we who dear so street in thank you. So abusia for abusia for adia tibiem yeda obibia se yeda otwedi ampon obade nyankrompon ase yeda rade nkonkran se wama adepa bi ache ye da bia ya na meka se enye nipa nyina na enya ne sei enti sa adepa bi chiw se ya no wada nyame ase ene yasa ababiem yesa be se yedwumadie na se a street life sanete anya me nkwa na mo ha sade da bia mu hu no me ni menua popo sew popo chia watifu na obe na be chia watifu sanete na ye na se mo tweda mo twedi ampon sense nyini pa nyina na anya ne sei sabi ye kan ene ade achi obi pe wan sidi kwa de di onya the aka and a ready, yes, and so boy, sanity, catch you, say, Brennason, Bonia, Abetina, catch and say, a Brennason, Obesha, Facebook, Obesha, baby bia, and 10 time Fidia, no, a year, a Juma, Ekrobia, Ubehuyan, Ewo, sanity, Medica catch us a Chimo Fidian to Angelic TV, a hot and a wood Juma dear to say, Echo, sanity. Obi bi wo hwa na wa wie suku oni buafo onyansa no dwuma anka ope but buafo no hwan eno na kwasibroni was who go help and ya fa sa dwuma die we ato ye ho so se wo a wo pa ensa no dwuma na papa so ni bibi eno atim o wa na obi afrem wo so akwa handan na opese bikoti akabalo ana me kache nse da bi o papa edan han ka ho me si obi a open sa no dwuma ensa no dwuma na why specific sanity ma men kan se mo se call no phone no me kita me eno na do course be na ba me ho ba e bia me kwa na madum phone no ntia na phone fan che obi o ofra aso ba kan me wo school me pay school fees obi wo ha me pay dan ha tire wo kai obi but Dr. Like say uwo street ni so sanity na uhu se utwani ento obi anim na unim se wakachi ababona apawa sanity o se bra na adwumasua sanity enye bibia o se adwumasua sabio wankasa uhu maame panimu papa panimu bi na ho china bo chene skande wawase se de eche maame ade e be kan wase sanity ende ye wo wasem se nyame aka wakoma se chedade sa but say wo se enkwara do mboto adwumam ena nyame se ye sanity apart from no bihwinka ho enti o mo frɛ bebre obi wa o frɛ number na me person Dr. Like na kasa obi like number course of my jet from last week to now I'm enyagro but obi wa I was easy enti no dwonde na ahase sanity ahase na kwasi on se bibia no o se yede na se mo tweda trade ampon se de kanu na unim se enye obi anso na ade obetima ye Debi na nipa abo wa baso ene enhira nsema sabio YouTube omo comment omo shiraw Facebook omo kan sem no ajemensa sanity enti no ade ba ko a o se ye ni se ene ye nsimu kina sanity na ye mo ya bo afo na baso sanity ye bo omo baso no na fi ye ni komo adwumadi na ahyehyase se de da ye no enti no de ni kan ye mo Danny Herba baso Danny Herba papa no waya die papa waya die na de tie so waya de ne se ebra week we se ye koma maame na ye chena de no maame no ye board Danny abaso a o se o meboa pa o se bagiska no waje enei o se waya na waya krado se o boa ye akrabia o pese oni yen esu adwuma o person da chi sini ye bia yen ko e was yen ko ayi so no o hwe am say I was yen TV no so okay yen hwe TV am say we ni a chadi ai o ye no week we sanity we aye Dr. Like ana maame a ugina hwe akwasi maame na onim no wahe maame no menim ni wo ba bia na me hwe maame ne age ene the way a o si ton ade na wo hwe maame panyina wanyina duru sei bibisa ne se mama na me pa cho age ye sei
or catch him say aka more than bear semen fan the same in Sukra bear 3 years, 4 years, no one 70 years. And I'm say, mama, no one 70 years. No one 70 years. And I'm say, mama, baby, I'm going to read here. And can we tip you? Because me shama me abrewa or stone one day per just 1 day. Or ton me or ton rice water what ton we I'm say there be mommy a day I want me bopian and I'm say mama I'm saying I'm saying video no and I'm say mama na me pache wo ade a wotumo se nka wonya sika e di shem na nka ye na kakra ton a ope wasi de o da bi me de me mpa bosia o ba bi a me nyina duri me nya ketua bi na me didi a me pe me mpa bosia and I'm say mama there be enya bosia ye juma ya fa atu ye ho so no na ye obi a anka opa adwuma suansa no juma a woni boafo oni somfo obabo na chi dom na ye ya so ni muni aboa no ye po obi a wo adwuma ba tu skru a wo to de akọ adwuma no woni bi anka ya so ni mu nanso se de wo 70 years ana aka ma wadru 70 years na uguso a wo ton ade no minim young girls bi wo ha obaka so ofele na wo ma me abrewa wei wo ton ade ne de akwan bia e fa so e pese ye boa bia ye beboa wo se me babo emu mi koto konko mienu mi ko free ma ko free si kire konko ba ko in fact na ayema humtiji na ye wo Ghana Uday uko YouTube now subscribe one ne set so na me wo okay ni ye twa na ayi ne set so na me wo Kumasi Santase enti me hu ma me na me say mama tabi wanyini enne de ye ma unko fira de biem nemo maboafo a ye fra ne Dani Heba me fra wo poposhe wo no je to wanim ani suma na uduru ho ne kura nyame anim ye fra Dani Heba papa ne ka se tabi obeboa ma me no in fact empanyi se anwanse na woni hwe kura no oposa ne nsem kwa ya keka ye nsase no ye nya 1000 Ghana cedis e de mama me ne se wonye ya efri wa nkasa wa se o de chema me no ya de chema ne maboafo e na yes ade no nim ne da minim ne ba bia da minim ne da but wo hwe maame no wo hwe TV no so hwe maame no ba bia wonyina duru wo tim se nante no na ama no stay na pom den na yadai ewo ho nyamianum ne kwani ma me ne sui osui wo se wo hu sa bi da wo se wo hia bi da wo se wo hia bi da abusuafo eniema sei ane epese ye yes hwa wo budi wo 2 million kura na say Papa show Dr. Likey munyi we na mo fan support wa Ewrade be hira wo se se wanya ama me no wanya ama wunua no wanya ama Ewrade etu kenkan twere konkon na wo se me dade ja no o ma me ntoma fra ekomde me no o ma me aduane di mesra mo e ma mo nipa ni nwansa ye beboa na ya boa no ebusuafo hwe TV so wo hwe de maami we kwanko bi obesu maami ni so sim was sense in life na doctor say na de ba ade ba ko na ye miya ni say maami ni say meba me de me mpebosia o sanity ana o say ase na o for so maami na de maami no say bosia de mami tabi osro obi na o chene be na onu say enura maami ne wa frame say ba enura na me ne kasa mi no say awurade majuma ya meyi senka menya ne ntama kene menya adwuma de wo me phone no me kita mentimi tete adwane no enti me yesa kene me nene kasa video so but o se na yi no na ne phone no okwa onfa nko o se okwa onfa nko but we minim se enye etro o for madansi e wachi we ma me na gina no sanity ena de o kana wa onipa adonko man gina hobi ena ale ba kwa me kan se nipa do na hwe TV so no hwe de Dr. Likey yi no so enya bi because me de mo so be bisa kwa se uni ma me ne wa he menni no baby na uni ba bia da menni no baby ada menni no uni ne da me yi dana me di hia no wo hia na to akoma so me hia no unim me check in age ana me check ye nua no ma no be young girls na baka so anya adwuma no sebi ebi ko gina baby no ahun de me ofale kura na maami a oko 70 years aso sanye ma we eko eba eyesi etimetra baby yedi na maami me nyimi se obekura dwetiri kase ena bia ye adwuma ampa me bo piano o se okofiri mu konkomienu no free asi kire 1 cup and around ho no hwa ho ye fita
wear shop eti ho no de nenam kakra no yotra wanya bi dia yedai akotua emo ne ka ne amane foforo eti me hwe ya no se no ba me mfa mama mi ana ma me mwa mami ampa me ko boda ni heba punum because now akoye putupuru na papa yi entwa nani anhwe dan na me nhyira no na papa yi ji ni sika se munye na echire die besa babia no monka nkyere me na yemfa mwa maame no eti na hwe maame ne nsa aduro bi ekura no yes aduro bi ekura no ye dani heba ena meka se Dani heba no malaria duro malaria duro ena dani to no so se wanu mato na ntimi ni dia dani to wanu mato dani to na se we dia won table of okra no wanu mato dani to wanu mato dani to ja etino akwasi dia ye kan se dodo na wo hwe ena maami a ye fe no she make over ono nso ye obi a ono nso abie ensanodwuma ewo kumase aprepo haye yani aye hwena no haye ono nso se yankura na ompeso musu adwuma no waye krado yama yansama shi make over mami nyami nshira no na me kai wo se opese wo ye decorations bibia fresa mami shi over fa ne number etudwa no ari number etudwa fa ne number etudwa mami na yade pa se ya ne yesu no wo si wonsomo eni nipa onse si se adwuma no so ba mami na be so ha we ya ba be so ha we nso abe so ha ene ye bre no eye entine ya ne yense da nche min kai mo kakra na min ha mo kakra no emsa mo ama hu yenua gunshot dodo na ye frɛ no kwakutuo street nigga wono so owo around ha ya waba abedru fia ha la so no so na the party na ene memna bunu talk because adanse ne street boys na wachira ba no because share boy bi o say me share why you know Angelic TV bra me so men ka me wa asema me pese me be ka chini nuanu street no na me share wono dana o say up to dano onko base biem enti sese no onya adwuma obesua ti me so wono anko tenase na onka adwuma oyedai ope na omeka nkyere me em say me ye jamabo afo ba ku Angelic mama heba was see and high no men ton high wo tom ama wura mfi high mesra monye ho bi na taye ye pese ye boa ye nuanom a o mu ni adwuma no enti se me fanso o mamu ha no enipa ni adwuma na nkura wie school ye be me fanso 500 ni etime wi ni mu 300 mo mu nya adwuma sua me free say na nyame ehira na sabi o dodo na won se mo bi kura ne keye de wo ye ya akwasi me say nyame ese obedi 80 years wasase we so adwuma we wanya wasanya 80 years aka ho amen enipa bomb pa e ma on enya de ketwa yo enche mekomi nua gunshot so na mama no akwa aba no so achia na tiefo enne mama na bunu tok me na nkwa achiri kwa yeah gunshot kwa kutuo yama wakwa baba red best red best sanity my friend doctor like you friend but my friend red best because any man dey crown ni ade na tin mu no what I say last time we post we Ghana Messi now what to say nyankopon adom wa bedu asumbi and then so Awurade ayadom ya saba besie mu bi said me ye cancel na waduma panti no before say gambe kasa no ye papa ba ko ono se yemfa ne ka sponsors no ho bowon samsa fasa hosa guys you ono so I ready say sanity say ye pemwa bi a ye mra ne nchen ye fe no oracle papa asori bi e wo Kumasi kwapra na Kumasi kwapra ho no papa yi ye fe no Odifo George Odifo George obi a ono so ye basunsun mo dwuma pa number 1 say yare say ya kontuo say problem how bia say opo ball ho ban say bia kwase bia ntimi nku no o de adwuma o yare no say brother ball ho ban ono so de enhaban ni oye ya ja say omo nanim e dia asem ye ka kire Odifo aminshirawo say dia asem ye ka kire Odifo aminshirawo e bia ye de Odifo number no ebetudwa say ya na ye hwehwe o se say wanya ama unua no wanya ama me Awurade
abusuafo monso mmoa youth no moma ye mmoa youth no de woni me se me ne okasai adwu obi se wono de onya obi de ne koto adwuma nim ba aka tus obeto to akọ sliding doors nim no onya because na onya ya kan before the guns was back say we no say enkra mi no wasa ba se sia me no te nipa egupuno na chi no me ka se me show ho mu a enya agro pra obi aso nya ne de obi aso be ya ne de omo be kasa me yi ma menya ma mienu ahofefo a omo so wa ha a omo so ani abre so su adwuma pese omo be sua adwuma omo we ya de omo koma hihye me kuba enkra no wo fe ba se omo nam nyina ho ana na eboa omo so hye omo yi de tie ne se omo so mihia ba ko no oton abele ana mihia ba ko so no no so oton kosua ya no ana mbisa ne se na akora ase ne ti oye jonge ana mbisa ne se kosua na oton no eya na okofa o de sai na efa no so woni sikanti no akora ase ne ti o aya ofa ba ko pe crate ba ko crate no ba ko ye se no se 50 cedis na say what na woton ase na ya wunya no so tora bia obetime nya 10 cedis enye na say enti wonya sika na se osanya bi ka ho ton a ope wo se bro bla wa na chifu ase mpa kodo na say nti sesi a ne drum odi ton kosua ni nyina ne sei osenko oye kakra na nko otimi di akosua adwuma oye kakra na nko otimi di akosua adwuma na say anya me ne maboafo no wo mu obomachi dom no wunya adwuma a wo besua osen na say ne ye beboa de oton abele no so mi bisa no osen ni dream nyina ne say obeton abele no wonye sika kakra na odi akosua adwuma na mbisa nsa wan chen wo mote sa ma mi bi nso na adwuma a wo ye ne say osesa nkola na waboa wo mo in fact maame ne te atimatim heya na maame no nyame nhira no maame baby a wo bia wo teme nka bia awurade nyankopon ma yekoduro honhom na onhyira na me bopia maame no gunshot ana me maame ne din ko no se bo mi wura nyame adwuma ne nyina ye enti se mo baboa wo mo dia mo moa wo mo ampa yetu ho na mo ene enkola ne ofia ha me se enipa egu akire enye nipa ketwa a epa adwuma asua me wi a meyi nkola no ede wo ma ba betra ha ene ya pon free ha enipa kaka na oyede obia ekwa akoto adwuma o mu tools o mu niama o mu chop money ni nyina eda ye ne ya boafo ne wona eso yasene ka ho ene ye de on ekwa akoto adwuma etina gunshot adwuma na ya fa ato ye ho so no ege na adwuma yeguso yeye sanity gunshot em say watiefo no ne wayifo no post story na etina ye ketwa bi and the street again now they my there is nothing about the street be ni street be at the again wo two one say you never don concurrent me and you one free street na akọwie wa fiase obi ko street point me amafie biem obi so ko street ene watimi asa pie afiri wo aba enti gunshot edi asem na be ka kire unuanu mo nketo no wo mu aka wo street nim no ofa edi kan mechia nyame what I say highest baba edi kan mechia no na me boy ba kunsu awu my schoolmate Kenyaru Kofi Red Life Nyankopon fa ne crancy nyame fa ne crancy na afi me chia matiefo nyina ofa de meka che street ni say obi bia wapia ba street ni bia no onya ni da ho what I say ofi say street nema bebre ho nema na ho no ni nyina ya adesua obi be hunyansa ho obi be jimi ho obi ba ho ebesi niye obi ba street eledini to prison but oba street na botaya wo de bae no se ebia benya bibia de akofie enti se oba enye bibia na wo se obe follow enya ade bia na wo se odi wani di akire ana se enya ade bia betu ye bia se bi waba etu hye obi hu yankokro no bo yenye se sane man endi akire because na wi ye prison eni ewu bia ewu but ewu bia tan hwe se o ma me ofie ni afre ne se mame oba no na wakobo krono me achi no ha bu na kunu no enye tan abosome nkran wo tan pa so ho ntimo me ntwetwe ho mfiri saa ne man ho oba street nipa beble o street ni so asofo nyina gina street ni so asofo nyina asofo street ni so
omo preach ya who be crown who be crown so say so for preach o street ni so good enti ade na omo de ensua omo it is over street na I was so we ni da ho not making good choice because ebia time bia me kan say ebia me na nkeska ofia ebia nkamampie sa time no it is ebia neska ofia ana de be ubedi ofia enkowampie enti oba hunu say me bota ya me de pia bontini se menye bia di na bia kofie sanity suenyansa nipa biblew street ni so enkodi hehe achi enkodi kaka achi efise no na wiye eye owu tantantan na unse bible kan say mi say ade bi wo ho a etene wo nipa ni so ba na wiye no eye owu akwan na anye bia wo namfofo bia sa ba bi wo prison bebre na na bi wo ebi kro amenkai o mpo ono de wo no wantimi ama o say ni years dosun or more years or spending the day and the time and the marriage I was because minimum be a man is 70 years minimum be a man is 70 or years the age you say or cause 70 years he was like bare 30 years going so as a sentence so 70 years now there funny say ubitwa 60 years raw crana opo now one spending the rest of your life for prison I just said yeah oh you know oh my we are CBMO because 100 years no said radon kunkuno anya wadoma ma amnesty amejawa ya ka amnesty a prison terms obu ho a won tiase your prison terms bi o your fall eshio Coco Sacola Zontoromi what you say ya was hard times ni nyina wo prison enti sa nyame anya wadom na amnesty anyawa not just 100 years no maybe na wo nyame amwanya wo ba akokora wo not just wo wiase a wo ba ye nyina wa best friend the rest of your life in prison wo prison sanete na offer na de tie ni say boys na ye wo street ni so no bebre enche da nyame ndi yeah and ana minim reason ti ase uye nipa na onji ni sase nyame ho okay nyamo si susukru wa obe susu ano eno ana mesusu ama o eno ana mesusu ama o semu susu semi ye nyame ana os ada na modwini bebre seye eyemi ana medemo bayo manfa mankwa mokwa enye yi wai ada ne enji nyame ndi I was say GD say nyame bia dey e bia life feel libre nya de pe no no but dia beto no no sanity abusuafo na migusu a me bom nkan say street life dwumadie no ye shase efiada anopa 8 kopem nonkono by 9 na che say ye de ebre no akwa wieye me say kai wo ye shase efiada anopa by 8 akopem 9 o'clock na ebe no ayebe na time na so near the call me bon kai say otifie na wunya sa no djuma nye but wo feel say wo ye nsa no djuma ye kan sa no djuma popose wo obu ho aya no obunu kwasea ensa no djuma ya die bia ehia papa obu ho anu pe carpenter obu anu pe mason obu anu pe fitting obu anu pe sliding doors obu anu pe driving obu a chese ye woni ama bebre obi kura sua ka ni twi opedi obeje licenses amano na wachi eya mimi no mienu asede se ode kakraba na me so me de kakraba na ye kampo ye de mani pano na onu so dachi otimi sinisti anim na otwi a wakase side street life djumadie a ye na Angelic TV adawroma enne mesomanya adwuma ye dey ye popo show agozi onim say I don't come and so ba ene nipa gu achi ye nipa gu achi no the American say am say na me wo off you know na gan tonyum okay and then obi bi say na guy no Jack akoye ma enu koro ho sanity nyame ho nkokoro tirimu otirimu pa de wa o situ ana o voice sanity o voice pa o voice eti akwasi de o tulumba nyuma ni obewu follow na TikTok no o tulumba nyuma ubewu na onim say minya course pa okay na ade a wo ye no mai bi o nyame ni papa okay o say ohun bi da okay o say se obi ba yesini
na sini no kura kasa na wunya na wo be kasa me fa to so me show bi abonte na comment na me de ne control dwom o se on ten ne mpani sam kwada ya bi da se wo ye movie actor na kwa wona ye first person be star organa da bi she ye previous years we go for on be stars na wo dru so ya enne wo de yemfa street ayi kwan to nchen hwe nkura di wachi ya wo ye say Dr. Likey enkura obia woneka enti eyade ntira bibi ta chire Dr. Likey bibi wa chire onkra bia ana yade ntira wo se Ghana fo ehiafo ana atse because say street in there so I show say the Ghana guy so I so the TN say the bianam kasa I been in street life before na me wo street ni so bi okay me nim niema eto me ne niema me fam asodin ayetu me fo amenti a me so me ko kan street ni so no papa so ekowie me fiase every present week bia na me ko court week bia ya de me ko court ana ko wi ade ana me wi ade baton se street no me kasa ye wo mu bebre obu abedi obu ono mokro no obedi no bone achi but enubone no nso ne nnuane afiase ne nnuane enubone ne di prison achi entide bia no okay ko ati akwasi mebo o ne na ubul totot onso kakra bi o street night say de hibia because na do one say rasta ya otitafo enti rasta nene no onso de boy kakra boy stuff kakra media de ma gba amanfo nim ba de tie ne say me media ne de na me ya killer mintimi nante wa bra me mfatuo anase kan anhye me ho tie madwene no me say me nam me kono always once a soldier always your soldier always a soldier once a soldier is always a soldier got you say enti wo de o killer me ba no binim say de madwene nyina ne say me kwa akuhia ntokwa enti be prepare ma prepare dada enti say ntokwa ne ba na me so me de ayede ehia ho me wo street ne so ma nwene say e bia me kwa akunya sika wo fam o me madwene nyina say me kwa akuhia ntokwa ai ana me de ne ye na me mpensisi say bia obi wo ho a obi ne yere kura nya ntokwa me ne ye be frɛ me ma me kosiesie me ni mi nua tutu nya me mfa ne kransie ye encha nso ne ye bedi ne 1 year mesre etifo mu a mo beboa ye yi ne nyina mo betimi asa aboa am ye di mi nua no 1 year satam safe no nso free America aba onu free America ba ye no America ban say on timi ne ntra be all because of adwene ne ye dai eso eno no so de ne ho bebo Ghana ono so de na adwene ye dai enti ye ne ya adwene no eso now back to near say lie be by near the or the manches ebe se wo mpoma or the shinwi ano de akura last stop atichiri dua so o madam ho o mewia wo de afa mpoma nim watale o phone na o bibia o wallet obetwene bre ye wo anyansafu egu ghetto ejenti no bitime de phone eda na obi samana what's okay but ragaka unim so atimo fe kana mude akwala so far de no ma me bi na da ho na ohun se ne phone enam wiemu ko ohun o hade ni saa ma phone ne koye om de akwala stop na fa o ase eye no nwanwo ohun bi da because the phone ase magic na phone na wiem na phone ye dey eko enam wiem ohun enti ya adwene gugeto no e wo bi a wo university graduate o twen dru okay onu wi oye bibia bi ye wo obi ho a o wi tese okura certificate eye wo ankasa wo experience wa form gato no and who say no who say nyame de wasi baby ya also so yin kofo free ho papa so ma menka say me this time around you to know nim ma ese wo mu tramo area school for onkola no papa tramo it is street in any fap yakeka nyama bebre abom ne ya ni street no but ya you pay stay away from drugs any obu wo ha wakoto sa nyama ni ba wo ya obi a obet psychology na adwene no eni na tin komo ama na ni aba ne ho so no aye dey wa shift ya free ho say ya anya sa nyama we nyina beduru baby obi ma ba so ahwan so no de ko o masse kan so a wo be memfa ho ba wo so no de beba enti ebusuafo eduru bra
ɛsɛ yɛtwe nuanom firi hɔ minim di America da bia nam ka masem sɛ bo mo chichi firi nso ase be ka to sɛ aboa da nkyɛm awu a yenye na chinye